Kuri wa gatanu tariki ya 13/2026 ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko buri mu myiteguro yo gusimbuza abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ni muri Mozambique. Kuri wa gatanu nibwo umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yahaye impanuro abasirikare n'abapolisi bitegura gusimbura abagenzi babo i Cabo Delgado. Ni impanuro Major General Vincent Nyakarundi yatangiye mu kigo cya gisirikare cya Kami, akaba ari igikorwa kandi cyitabiriwe n'umuyobozi wungirije abapolisi b'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Vincent Bisano. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko muri iki kiganiro Major General Nyakarundi yibukije iri tsinda ko ubutumwa bwaryo ari ukurinda abasivile ibikorwa by'iterabwoba. Komeje kandi abasaba ko abambasaderi beza b'u Rwanda ashimangira akamaro ko kurangwa n'imyitwarire myiza, gukorera hamwe ndetse n'ubunyamwuga. Major General Nyakarundi yasabye gushyira umutima ku kazi kabo nk'uko wagiye gusimbura babigenje. U Rwanda rwarukaga gusimbuza abasirikare n'abapolisi mu butumwa muri Mozambique muri 2025. Ubutumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique bukubiye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ku busabe bwa Mozambique muri 2021. Intara ya Cabo Delgado yari yugarijwe n'ibyihebe kuva muri 2017 aho bisha abaturage barenga 3,000 abandi 800 bava mu byabo. Kuva ingabo z'u Rwanda zahagira muri 2021 zabashije guhashya ibyo byihebe, aho mu mpera za 2023 Mozambique yatangaje ko hejuru 90% by'intara ya Cabo Delgado hamaze kugarurwa mu mutekano, abaturage bagasubira mu byabo. Tutarava kuri ingingo kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yagenewe ingabo z'u Rwanda binyuze mu kigega cy'Uburayi gishinzwe gushyigikira ibikorwa by'amahoro European Peace Facility yose yamaze gukoreshwa, kandi kiguze ubutumwa butwara guverinoma y'u Rwanda gikubye inshuro nibura 10 y'amafaranga. Makoro yavuze ko usibye amafaranga menshi u Rwanda rushora muri ubu butumwa bwo kurwanya ibyihebe muri Cabo Delgado, hiyongeraho no kwitanga kudasanzwe ko abasirikare bahasiga ubuzima. Yabitangaje ubwo yasubizaga inkuru yatambutse kuri Bloomberg igaragaza ko amasezerano y'inkunga y'amafaranga itangwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi igenerwa ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique azarangira muri Gicurasi 2026. Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagize EU ubwo bahuriraga mu nama i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi ku itariki ya 18 Ugushyingo 2024. Yaje kurikiye kandi indi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemerewe ingabo z'u Rwanda mu Ukuboza 2022 ni nyuma y'umwaka n'amezi 5 zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Ihagarikwa ry'aya masezerano rije nyuma y'itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze ku itariki ya 2/2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 ibintu rwamaganiye kure. Umuvugizi w'umuryango umwe bw'Uburayi yavuze ko gahunda z'ubufasha zashyizwe mu 2022 na 2024 zizarangira muri Gicurasi 2026. Umuryango umwe bw'Uburayi ukavuze ibihano Amerika iherutse gutangaza ko yafatiye u Rwanda, cyane cyane ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bazo bakuru. Turimo gusuzuma icyo bivuze n'ingaruka z'ingamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bloomberg yatangaje ko nta gahunda ihari yo gukomeza gutanga inkunga. Yolande Makoro kandi yavuze ko kuba u Rwanda rukomeza kohereza ingabo zarwo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Mozambique mu gihe byaba bikenewe koko bizaterwa n'inkunga ihagije kandi iteganyijwe. Ati ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado muri 2021 zibisabwe na Leta ya Mozambique kugira ngo zifashe igihugu cy'ikivandimwe. Amafaranga ntabwo ariyo ya mbere. Umusaruro w'iki gikorwa uragaragara cyane aho abasivile basubiye mu ngo zabo, abana bagasubira ku mashuri, ubucuruzi bukongera bugafungura, ishoramari rikomeye ry'abanyamahanga naryo rikongera gukora. Yolande Makoro kandi yagaragaje ko akazi kakozwe na RDF mu guhashya ibyihebe muri Cabo Delgado kagiriye umumaro abaturage b'iki gihugu ndetse na kompanyi zahashoye imari mu bijyanye na gaze, harimo nka kompanyi yitwa RGN. Agaragaza ko gushyigikira iki gikorwa nk'iki atari ubuntu bwabugiriwe u Rwanda. Cabo Delgado ni intara ikungahaye cyane kuri gaze nyinshi. Total Engineers SE niyo iyoboye umushinga wo gucukura ndetse no kohereza mu mahanga gaze itunganyije, ikaba kandi ifite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mushinga kandi banki yo muri Amerika ya Export Import Bank yashoyemo miliyari 4.7 z'amadolari ya Amerika. Umushakashatsi mukuru mu kigo Foundation for Defense of Democracies giherereye i Washington, Daniel Swift, yavuze ko Amerika ishobora kuba idashaka ko ibihano byayo, no kuvuga ibihano yafatiye RDF, bihangarika cyangwa se bikabangamira cyane ibikorwa byayo muri Mozambique.
ati nta muntu n'umwe wifuza ko ibikorwa byayo ni ibikorwa nyine bya RDF muri kariya gace no kuvuga gace nyine ka Cabo Delgado muri Mozambique gakungahaye cyane kuri gaze karimo nimwe mu mishinga ikomeye y'ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigirwaho ingaruka mbi. RGN ifite abantu benshi bayihanze amaso magingo ya. Mu butumwa bwe Yolande Makoro yasoje avuga ko mu gihe ubuyobozi bwa RDF bwabona ko imirimo ikorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda Cabo Delgado idashimwa byabikwiye gusaba leta guhagarika amasezerano y'impande zombi yo kurwanya iterabwoba maze ingabo za leta y'u Rwanda zikava muri Cabo Delgado. Nge Dejada muri Rasubiza.